Mucemanio wa kiuteti tauni-ini ya Thika uguthaganitio ni Gavana William Kabogo. Gavana Kabogo akinyururia ikinya ria ng'etheri ake kunyitana kumung'ethera hindi ya giathi gia githurano kinene giukite na wamuranino wa kiama kia Jubilee. Negotinde kwani urugari arume atano manyitanite mategerie mwanake uyu arume atano, na mimi nakwambia nitawapeleka kama baiskeli ya kuibiwa. Gavana Kabogo agicukira atano acio Ferdinand Waitito, James Nyoro na David Gakuyo kumatha kura ciao na njira ya kumuthukiria ritwa. Atatu acio manyitanite hamwe na angi John Mugwe na Akulin Njoki gukanyita baru Ferdinand Waitito kung'ethera Gavana William Kabogo. Na nimewaambia ninyi, nitawaambia leo mchana, usiweke pesa yako kwa ekeza, unaweka pesa yako ndani ya shimo. Muraigua? Muraiguana? Tigai wekera pesa ekeza. Hata Biblia imeandikwa utajiri wa haraka umetukanwa. Harahe adwa kama heni yate ni Mungu akero nyumba ya giritwedi. Dakwero ona nyumba ya movi ya gite giritwedi tigihota gwaka. Gavana Kabogo wakiranira mwihoko wa kuyukia keri utongoria wa kaunti ino na tigiti wa kiama kia Jubilee hindi ya wamurani uria uraririo tariki 21 mweri uyu. Wale wameshikana wamepelekwa mbio. Jana mtandao umesema Kabogo 49.9, hiyo ni 50. Na wale wote NASA ya Kiambu wakiungana ni 31. Sasa wamekimbilia maneno Kabogo endagia ndawa. Kabogo endagia ndawa. Nendagia ndawa ole ya kwage agithurano. Giathira gahonoka gaberia kurarua kazi nie Ndebogo ya wira. Mucemanio uyu ukite uriri thirikari ya kaunti ya Kiambu ikoretwo gucukirwo kuheana mbeca kuri aikia akura kaunti-ini ino getha gukanyita baru William Kabogo. Gavana Kabogo akiagithia kiene mateta macio. Abathi makiuga ni kuyaraia ni karaheana mbeca Kabogo thukuma ngio. Ndaheana kare cianyu. Mundu ndathia thukuma ciake. Niguo gatiguo. Na Ngai no heanaga na nie ni ahete na ni njokagia ngatho. Na ni ngande mwiraga wira uyu ndwendaga mundu tare tonini. Nĩ mucemanio uria ugwikinyitio ni atongoria amwe athure na aria maretha iturwa itiganite cia utongoria kaunti-ini ino ya Kiambu. Muririkane mweri 21 andu aria tumainokie mucii ni guthii riu. Ino ni timu ereka hota April 21, team Kabogo. Kiambu yote ni William Kabogo wa Gitau. Mucemanio ucio uguthaganirio kiharo-ini gia Thika kaunti-ini ino ya Kiambu. Ngiribotera Inooro TV ritwa kuna Macharia wa Gachuru.